aso, alo maya o nisine o tātou tālafou, o mawhaiona tūwha tasia, e lau Radio Samoa. Ua amata nei sa ili ilinga masuasuenga le komisi o pisinisi po le Commerce Commission a New Zealand, whaia whaasanga lea i se company kala estete, ua whaingoe ino le SFC Vibe Rating, ino o atu i le komisi ni whaasea mani masaru salonga, o le nei company o lo whaia ni whainga whaasoro tū la fono ma le tau whaavalea, e awhia i tupe po le vaenga o whaingoe ina o le Pyramid Scheme. I reporti ma le New Zealand Herald na whaamawina ai o le nei company, e lua na la e au fiai ma manukau, ma e tu sae ma whaamaumaunga, e lātou te whaongaina ni awala whaate konolosi ma le interneti, po le online e whaalawilo ai a lātou au onanga. E whaalia tuai le lautele e te le tupe po le seleni le tangata e maua mai. E peio na iai se tasio vaenga e te le seleni e maua pe a saini e mata ini ata tifanga ma whaatino ai so i loilonga. Whaalia e suio au nanga o leo maisi, i leona mawai o le nei avanoa o le tangata e te tau o na whaatino sana subscription, ma au mai te tonu nisio tangata i le awala lava le tasi, whaato ai loa o na maua leo sauseleni. O fōringa wa aia umaia o whainga tau whaavalea po le Pyramid Scheme o lo lapta i ai le tōtele. Ua whautuaina ma lapta i ai le whaurulunga o le komisi o le vaenga le Fair Trading ia Simon Pope. Tangata anu uma ina ia whae te lo lātou awai i ia i tu ai ngā pisinisi. Ma o le tele o whaalaputupotonga whaapea, e whaalawi loa le vave o na maua o tupe e tele lava ina le sao ma whaamaoni le whaatinonga i le maua ai o ia se leni. O lo iai le tautanunga le komisi ma au nanga leo, o lo whaatino ngā luenga le nei company tūlanga whaavao malo. O lona winga e o atu lava i atu nuu i whawhāto New Zealand, lea au nanga e au fia ai mawhiti o le Pasifika. O lea ua lipotia mai ai foi le whautuaina malosi ai le komiti whaafoi le Consumer Council of Fiji, ma le vaenga le National Anti-Scams Task Force, o na tangata nuu i ona fianga, ma ua whailo ai foi ua whaita wafe i la tau ua matua i a fia i whainga whaasoro tū la fono nei, ma e matua te lea a fianga i se le ni tangata. Ua whaasolo sa i lilinga i tūlanga moni o le nei company, o na o loo whaalawi loa o se company whaavao malo, e maa ua whaato a resitala lava le nei company to tono fiti i whaitu o la pasa i le tausanga le nei lua o lua ono. Ua whautua ina e au nanga leo ma le komisio pisinisi, tangata ina ia mātaala, ma ia alo fia i le seetia ngō fia i māta ngō fia o le whailoa mai, o le tupe maua vave. Ma toe whaamanatu o pisinisi alo ia e le tau mo o mia fua le tutongio si seleni e mawai tupe maua. O lo whaasolo suenga i le nei mata upu. E leo malolo lava le whaatino ai o ngā luenga sa ili ma suenga leo, e tama whai lea tau fia leo o mai to tono New Zealand o whala au whaasaina. E pei foi o na whaatino ai se tasio ngā luenga tele u whaingo ino le Operation Lava. O le nei ngā luenga lo tau lai ngā luenga whaalaputonga o lo whaatino ina ia whainga whaasolo tū la fono po le National Organised Crime Group. O lo whaasolo ala tō ngai o ingai whaonga ai a wala o interneti palpala po le vaenga o ta ua le whaaperetani o le dark web. Whaailoa e le satini sinia o se leo so e whaapitoa foi ia Reese Searle. O lo whaasolo ala tō so enga i se tansio tangata e longa lona whaonga ai no i tū lau palpala i te tono New Zealand po le dark web server. I reportia leo e whaapea o le tū laua le nei tangata na whaonga ai nei whaatino ai leo o atu le lua awhe valu se lau o whewhataua inga o whala au whaasaina. Mai le vā o le masino iuni lua o lua lima, hangai mai le masino mati lua o lua ono. Whailo e leo i te tono le iwa masina, e lata lava i le tasi tesima le 2 miliona le tupe maua mai nei whewhataua inga. Mai reportia leo o lo maua e pe tusam le se fulu tolu i tu ainga whala au whaasaina ese na whaatawina i lea vā. E au fiaile aiso le methamphetamine, cocaine, MDMA, GBL, whape aima le ketamine. O le vai aso taluai sa whaatino ai o sfa inga leo whaonga ai pepa whaatanga po le search warrant i se tasio no whaanga i nui tua i tu mātua au kilani. Whaamanino mai e le satini sinia ia Reese, i le lato o sfainga no lato mawai le tele o whala au whaasaina ua whewhilo i solo, o loo i se tūlanga, o le a mata o na tāpena mo le whaatawina atu.
5 fetala le tupe na maua ma ua tawhia nei leo. 5 tausanga o se lii ma se tamaitai 2 tausanga le mātutua na tawhia leo mai le no whanga ma ua tutula i foi lumol whamsinonga o le North Shore District Court. Inisa tala o le so ua fuafue malanga tua le minsta o le va i fafo le atunu va vasa manaya Winston Peters mo ni fatala noanga ma le lipa le mia o le atukuki ya Mark Brown. Reporti ma le liti o whaava malo ni usila le RNZ na tauai o le nei whailo inga na whaamawina o se vaenga na pupuna mai so la ua lava whailo inga i au kilani ni usila nei i se teime le masi na taluai. E whapena tu ina mai e sui uma e lua ni pepo whaamtalanga. E whailo ai tūlanga o lea whailoa inga. E peo le titiro le tūlanga o loo iai pea le vāo atunu e lua. O le taimi muli na asia e Peters le atukuki o le masino o Februari o le tausanga lua o lua wha. Ma o le atu e taliu mai le minsta o le vai fafo New Zealand i le atunu i le aso tofi. I tala muli e lua aso na tatalai e le au nanga leo i Hawke's Bay. A lātou whai tutoa i a inga wō mai masani. Ina ianga i atuai tutonu e sila ma mai moa i le whaatino ai o lātou ngā luenga. O se pokalame u whaatautaia o se open day mō le lau tele. Whaamawina le toa tele o tangata na awa iatu mō le a whaamoe. Ta ua na mawai le awa noa le toa tele o tangata e anga iai le ta avale leo e whaatino ai petolo. Po o patrol cars, whailoa i atu fōi ta i whausongi po o detector dogs. Whaapea le whailoa i atu i sui o le au nanga e mawhai o na tau aveina la au malosi po le Armed Offenders Squad o sui o le vaenga e whaatinoina ngā luenga tau sa ili po le Police Search and Rescue. Na maua fo le maua le avanoa le to'atele e loa ai avanoa le au nanga o lo whaasala lauina mga luenga e ono fia awai atu ai. Whailo le Hawke's Bay Area Commander Inspector Lincoln Samoa lo na nganga fia i lea whaamoemoe. Whaapopo le taitai leo le fianga lava o le maua le avanoa o tangata e anga i atu e sila mai lotu langa uma o le whaatino ai o lato ngā luenga. O ripoti na whaino tu whaatasia lau Radio Samoa mo lau whaafunga anga le nei tu la o le aso toi maua se si whaupoponga le aso atai au a mo le temi nei tau whaasefua. Tasilima i watolu amo Radio Samoa. Sengi le vave awele malama le tala lele mo oe le tala lele mo au o Maria Maria le makatara le tala lele mo oe le tala lele mo au na fata wina mea manongi e asia i le tunga mau le tala lele mo oe le tala lele mo au wai no le tunga maua manoa wale oia i toe o iena la e a wale oine ai uata soi for mai le tala lele mo oe le tala lele mo au ualongo mai le tala uata e soi fua Yesu le tala le file mu na lomo mai angelu o ulu ai misionare na tala ina otina le tala lele mo oe le tala lele mo au wai no le tu mawa manoa wale oia
Samoa, kasilima i vakulu amo. Lewa se antole temi ala radio Samoa ya se fulu male 5 minuta o tene le tulai lua i le ringai o le Aoauli o le anso lulu le anso le tupu le anso muamone o le masida o APR lua afe lua se fulu male ono fifilanganga fa tala fa twaila mai momala fa funganga foi i le tautua fa o le dei el su fonga le tulu radio Samoa tasi lima Hiva tolu a moi tutonu au kilani maletasi ono tesi maletasi fa moi Samoa pa fio le te mafuto mai ele tanto tutua ele ning fo I vainga o le Aoauli fisi fa malu winga o le tau pe ona mai tawina mai la le tau na le la ia se yo mai foi ele ning vainga o le Aoauli stemi o le fa fonga foi le ele tulanga pe ona ia winga o le tau pe ona fa mawina ele official va tau le ngante tono New Zealand va before yellow tanto fa sino banga I Samoa mo na molile nganga fa tai le tlinga ya TIP on the yai ele toma tanga mai le town ali la si uli me fo stimulate mawantu ole wota to ma tai le dinga ngola woli pol kalambe la woli me Fofogamua se yo le to life fa ile fide on suwe fo le on the fofa tasi mai le fionga ya le anto severe malita to pol kalambe ole nganga I fo o favor le me fai ora tua le fantalo fa masani e una pa ia le tua le na wa tape le pena foi wa ia le fa to tuino le senta il fai un le dei foi viaso le antele foi tato sounding a lotu lanto ile kali si kantoliko la valanto ia o le dawa mai antule so sa le pa lema e pe le yele malanga fa tupu le li fa ola na nga ia nei tutonu o londa nu ai se ka ko fa kalila ia pole ale tala lona nu le no fai le fai un olve so nei o le pole so tofi o nai ele tanto samlinga lot va per fo ile so for le pa ia ma le so to nai le pole to tu anto ai fo ma le so sa longo wing e alu le loko le fai un olve so le ngai so umanga wakava uma waso ikele loko ile amkanga ngi kausa ma ole va ye fo ele fa tumulia o le tele o falesa man tampua wa fo ila to ye sia la va ye le falesa ole va ye fo dis ole malanga si mai nisi pi to no nisi o antono mai Samoa au Italia ma le tele o isi antono la ona ole ni fo I vita ole seta va pena ma futai nisi o ainga le ngantela na o taina tu pesena na e fa fonga mai nei la o le pese mo le pese na suliveta ku rene le tai au sing le na want to Maria le makatan asil tu nga ba o le li fa o ku o to tu le li fa le ngantela le fa tunga mai le o pese le Harbour Light Express o te mana tua pese ia sa fai mako fa evangelia yesola ele ma I foi siva fonga muari moleria sa fa pena o fai ele ngantele o ka ko kala voi sa fai o tala fa le anga me se le temile e malanga tua ia le li fa ola ma mo tulo na kolu se anga I kolkot o ke le ala kausa e kasi ali e su e kofi o me la ga ke lo fai foi le tala le wa ia kai e ma kwa kinga inga ia ka kale kofi fa Yesu e ambol ko lu se ai sa sai mo meu pepa vui ele ka ai fa le ka ai fa pelu voi ele o fika e ma kinga inga ko ma ka kale mo al santo ai o te loma o mautino le foi ta pena ta tutala I tono ni so e kale si tono New Zealand ia pe foi ia au se talia mantunu ma tanto te mana tuai ia le savalinga le tanto ali fa ola le na mali ia ma toi tu manu sole
Fe pe anga le kako. Ma ngoi fa pe ngi le fa ki ngai nga fu le al po io le tu. Le ona o tatu wang sal. Ai amu ia fu tatu. Wa ma ngalo kako wang sal. Ma ua fa ngo fie ile awala. Tatu te to ye tuai. Ilo tatu wali. E to wala tu le li fa. Awa e uia kuai. Ya nga fa ngo fie lo nga ko o ilu mo le tu. Ya le ya maruia ya ta pedanga. Le au sa le vi. Awa ia le fa ma tu ino le senta ile fa unga o le nei fo i viaso. Ja, fa wau le tanto fa talo fa pa anga masani le tanto wala leo tamama tina ma tua tu mele muli panga tono monte malawa e mixe lava no fuanga o lo to siai lo to soi fu ma lo ina tan sia o le dai manu ia tanto uma o foi ko ke fa fiu ile au kausima nio ja le si tulang a fe o le malo si o le tina po le tamba ja ya muia o ko nga wo si ile ka ko wa pension e marka ko peng fik yo elengan tele yo tu pe fo ia a fa na wa onga ia onga o le mawala tu alang ya tu langa fa penda ya onga wa maka wa le sole si ai lunga ya va nga umalabana ya mo le si le fia o isi va nga pe le ile lima sultana fo ile le fa ma venga mo ainga ya le amatan tu le solua o le venga sfolanto a sofitula o le masino a perila yo o longo winga la a faiolea so mano lo le so fu le lo peo o kula skonga wa in kam fa ko ifo ai le se me o le e al wei fu ke kur masini yo nga uma yo pepol masini fo le kana kupe ile sau fa fo la uri siki sau fa fo nga di siki nga e ava wei fu le masini ja, ele se fox al masingi van Amerika la di silo maku. Ka ko on sai, ka ko fa ka le kiki. O le wo uma fa ta tia mai ya so mate. Ja, e ono mawai le tanto fa ma avenga la. Ai le ning van ta. Ja. Tanto man ta la wa ngale ko si yang ya ilungar ka o le pensing. No va en tu se tasiot. Ma se tasio pambensi. E sa wala ka la lenga fa ku momo. O le wa makang sili la kiki ai lungar ka war kiso. Nei lo le tau le pensingi leo le iwa tasi. Ya e pe o le tau wantu ia le mafua. Ya onga o le ke leo ka ko loli o ma singi. O le tele o mo meo palau fo ie fa nga ina lau fai atoa. Ya o masini umana. E alu le mo le meo le kiso. Ya o le tūlanga la le na o le alu ai lunga le timano le kiso le kembilingi. Ya o le na feilo ai le li pa le mia ma le mini stau tupe ma lau tu stala i le so. Ma ua fai loa mai ai. Mai le anso sana se ima vai atu nei. O le au fai o tātou waso i e tutoe, o le pengi singi, limas fulma le valu tesi ma le fitu waso. Ea, o le pengi singi ngā ma le kiso le i le antunuu, ia po i nei New Zealand, ia ma isi le lunga o le sami i le teimi nei. O le kako kiso, limas fululua tesi ma le lua aso. Ia ma le pengi singi ngā va le fas fulma le ono, tesi ma le lua aso. Alonaui, o le aso a malu ilan, aso malu ilan, o le mea o te whaafitaya. E le o le kūlanga foi le wak a makanga ko whaika waso. O le manaia o le whamai, limas fulu. O le i palasi ke le ilano, i le fas fulu e ui. O le pengising va, le wa fas fulu ma le ono aso le toi. Ia e so ia o ngai o vang kwa ma le masinga le sapalai. Ia e pei ona wha mawina i le teimi nei. Ja, fa wa wantu le fa talo fa ma fa malo e le malo silo o lo fe ngai mga wenga tutu me fa va lo filima il le fo i vai ta ma wa ka pa ke kipe ka posil ka ko fa so e por ngai ma kwa tai tala wallet le nei vai ta wa le mena tona tanto tilo le ya po le le fa mai le kele fia wa kupe o le kele fo le mele o le kupe o le kele fo nga o me ke ma fo ye ma le kele o le me fa alwa yo ai la kiki fo le kupe se ke fa ko ke posi ya ke ya wa uma kuma mauria toi ma le toi tu o lo no winga ele se me o le ka ko fa ku sa ka usanga ngir ka usanga se va tu nei a fa nga fo lo ki nga ingo ka ko usanga ngi ya wale o le wa makwa ki nga ki le ka ko ile nei fo to sanga o le mana ia fo ila o meni o fa to singa o ai ile eseta ya kasi ala ku ka fa yo
e kasi e ala kuka e kapenga ia ona e alu le mo e ma avelo ai ngai o tona il falo to ino ma le lo matu ia o io ke manga kua ele ko mumua alesi urungari ko so fa so ale mele o le foi ko ai o kua le si vainga e o ko mai pu foi e fa pu lo le foio fa pu lo le foio o nga wa ko le mala ko ipunga le kuka mai o le falo le seka ka ki e lungo le lau ai curioso anga le faspovi curioso anga ile umkalo e curioso anga i o le mole be foi le le afo le faspua ale boka aki e lunga ia la ko e kuyang ia mala ko nuro me le ko mo ka mano e lon koru arko ai ngari e ki ngari ia o sacrifice poviri ai o me mala ko sai mingia va ele se faia va ai sai mingi for fa faia varngi kom venga musu ko ai ko yo mai mangira ko sai mingi ka sami la ko sai mingi ia ole ala ko nga inga wa e ma fa e ta pena mole to tu ia pole e se ta fo le to na yo sa ia vai ola tu mala masani ia ole ipu fa pulonga mai ole fale ingol senga ia kau kuanga ma oi e alua ko le mele fa yer konga ia e fa mo muala wipurenga e alua ko oi ai lenga le fa penga lo wa kwa mala wipu nga ke wele lungo le laula ia e mo mua e o so lua mo mua e o so leia ia a fa ya ku vo ia a fa ya ku vo ila yer ko inga malolo makua senga ora ka ko kanga ngi foi aso ala wo mai ora me nga fi ka mai ora me nga ni ala nga mai ora fwa mo ora ma fa nga ora fwa mo me me nga sweet and sour yo ala e makua kumu le lai in mo me o fasikano mo me o fasipofi mo me o fasi ham yo o fa ko foi lele ora ko mo mo le ngani nga ngo fa no longo ia nga fa mai ai o voi la ke me fu e me e ka wango yo ma avela la trade ngo me mara o le la no langi le ngai ka ko ke ola mo ko so i fu ai o le la no langi o ko mum ia ye fa lele ia ye mai ta fa ila ngai ke fu voi lele ko ka senga la sa e sa o ko mum mo fa ya ba ere se fa ya ba ai sai mingi vo fa ya ba ni ore kinga inga we sakar fa spo pala nga yo me mala ko sai mingi ai mo la fa spo virenga sa
Fofogamua o le sunga ia tau fifa o Sofia i le rivanga o le Aoauli ma le pese ua whaingoina ta whaifa po ainga ta whaifa o Samoa. Vai toi tātou foi i le rivanga o le Aoauli na ua toi luas fulufitu ma la whamiru tōna tāle o le tula e tolu ia tonu fo le dawa i lunga o le tele. E le tau tele o mātua, anga i antu e piki le whana wa onga i le teimi e tu wa ia onga i le Aoauli neia, malo lava le wha, malo losi, malo fo i le ono sa. A whai e tele i sila fia o le tele o pumping singi. E whai le lantou wha bitoa, mai le fitu le tai ao le stofi. Anga i le fitu le tai ao le asforeile vai asa uma. E se mai ei la ia nisi u tautua na e maua i le wha bitoa. Ia po le pau fo i lunga o lauli siki. Whaataitainga o le meanga leo ke whai ekua. O leo nanga lea le whale o loa le pack and safe. Ia whape fo i le Woolworths. O le so se teimi lawa whai ilau whaatau i le amount po leo whai o le tupe te whaaluina. Ia e maua tuai ma le pauna pe fia sene mai le lita. E ma whai ona e whaatauina i a lantou pumping sing. Ia po le pumping sing i la le pack and safe. Ia ua o lea whai Woolworths e le isela ko pumping sing. Ai ia lantou whai ngā paanga. Manisi o pumping sini. Ai mo le temini. A whai o nai te whelua i e su es pumping singi. O ngai lalo i fol tauta lal tau le lita. Ioi. Masalo e so umangi usila le amas pumping singi o koi lalo i fol tauta lal tau le lita. O le ping singi le amatantua i o le iwa tas. O amantanta tu tala noa i le tolu ta la mo na tupu. Ia ua lanta fo i le whata la i nisi o pumping singi. Ia nisi o ping singi. Wa mantua tātou. O le ierka ko ping singi o le iwa kasi. Ia wha solo antua i le iwa lima. Ia aluantua i la ia le iwa vat. Whaila o nei utulau tawa le iwa vat. O le makua fufusi ana o lau ato tupi. I le nei vaita. E wal ping singi mua ngā le makua kaunga le wei. I le nei fo i vaitau. Ia e uilea. Ia le skako me mwhai. Ia le lei. Whamalo antu i mātua. Nau tau nu fo i lontua oa o ngā le whanau. Ia. Whamau le ia le afo. Ia le whaituto o lau ta vale pēr e anga i antu e piki le whanau a onga. E le whautuanga ia mai le ofisa o leo leo. Ona o le tele o tangata. Ua makua fie ngā oile aksot. Ia. Ua esele ngā oile po. Ua makua halu i lumare ngā oile. O le whautuanga nai pe o le tu i le mai e le mtanga le wenga o leo leo. Aua le ka ki anga u fili o lau waki ia po o lau kerefongi po o lau a kokupe aua le taatia ina i lunga o nofoa nei tono o lau taavai ngā le le se mea ia pe ki aru ma ave ma o e le mena i tianwa wa o le mafuanga nai le ina usfa ia nisi o tangata ia lau taavai o ngā ngai pasia kua ngai wa ia kula i le ako pasia kua ngai wa ia kua ngai i le telefoni be e ala le alama o lau kaavai e le ka fie le alamon mo le tangau pe a o nga kangwa ka le pela ka vale ai nga uia mena i top ya tati antu yo ta faile ri vango la ulia o ya nga antu e pikil fana wa onga wa makanga pi ka kalifali ile li presidente o America inicio tunu o le lalolan le ala totele langolonguin ia pe so sonia tu ile Toi te tala ina leo le tātou o ngā sami fo i le leo le Strait of Hormuz. Le polokai nei le te leo vaa suau. Le te tauranga i mai, elfia i masuau. Ia le anga i mai i le tunu o kole i Saumtefa pe fo i le tunu o Singapore. Le wha mamama i ina le suau u marakiso. Ia masuau mapingsingi vaa lele. Le wha tawina mai i New Zealand. Ia mawhao ngā ina i le te leo vaenga o loo whaanga i hoi ele tātou ta mau ainga. Ia o re kalala ngā le wa manu le timi nei. Wa mai le sound ngā le li presidente. O koua main kou soa. O le kali ar kanka ua makua o so le whaali. Ona ua le whaia le mea lai mana o ai. Wa mai le whaamtalanga ua whaali le li presidente o Amerika lo na le fia. I yana pa anga o loo tawa moina po ia tawa moina se lantou feso soa ina ia feso soa yantu i le ngai oinga America le ono fai fa sanga le antu o Iran ia ma o le ala na ia ta wai se fa mtalanga fa pea o la o ko e au mai ko soa
O le temi nei, o lea ua pasi ma le whātala Amerika le tau o le kāloni. O le pensini tonu Amerika. Lono winga. Whākala Amerika longo winga. Masalua ua ongo kāla New Zealand. Wala kalaka le whikala. Ile kāloni wa maratua. E se le fua ina o tātou pensini ma Amerika. Amerika e fua o kālongi o kākou. Ia o le fua i le lita. Lono winga la. O le pe e kau whiololo mai fo i le tātou. Ia o le kokongi lika kākou i New Zealand ma Australia. Ai fefe he peanga whapea lai fua kālu. O kai. Ia se me manunga tātou tatala no mai lunga ia. Ongo kāla, le fiku kāla, i le kālongi. Olai. Longo winga. O le makua. Whaakau le ringi o ka se vai savat. Ia e makua pāwa le leile la. O nisi o vai ngai aona e silafia. Mai le taua i le vau Iran ma Amerika. Ia. Whamai e le whaamtalanga. O lewa whailo mai fo i le president o Amerika. E o no wha umaina i alana ngā iuinga wha militeli te tono Iran. Ai le i yaise tūlanga fo i lele ua mautinoa. Ia le wha saunga le muina. Ia po o le mawhai ei ona toi whi mala ngā iwa suau. I leo ngā samile wa ta ua o le Strait of Hormuz. Ia mai o le mafuanga. Ia ono le le fia le ia tunu o le antu Europa. Lea i le o lango atu kia te ia. Wa mai pe tu so le tu lai lua I le Aoauli o le soa tai o le ua fua e fai ai se saunga le li prestini e fa ala wilo ai ia le tulanga I pe o le yai ia le taua I le vale o Amerika Iran ma Israel ia mai o le saunga la le li prestini o le ata to wilo ai pe o le a fa a wau fa te teleina pe o le a fa ai titia ia le osfa inga le oso fa ia pea I le aso le aso I Amerika ma Israelu ia le tunu o Iran Israelu la ia Iran ko Israelu ia Lebanon ia le na o le tala o le lua I le Aoauli a taia o le ka ko I loa I po le ale me o le tupu ia ua fa ilofo e le failo tusi o stete o Amerika le li o Marco Rubio I se video na ia fa la miloina o le mafuanga na le ona o swa ia I Amerika ia le tunu o Iran. Ona o le leu sta ia le Iran. O lana polokala me tau niukilia. Manatua e mawhai ona wha ona le pawa. E le marusi anga tau niukilia. E iai fo ia mo meo vaatangwa a Amerika maisi e tunu. O lo o la tau wha o ngai nai. Ia le marusi anga tau niukilia. Ia o le talala le whailo tusi leo stete o le mano a Amerika. Whamai. O le ngai lalo o le manava o le ele. Ia ngai o inga ia whantuneina Iran. Ia, mai o le popolenga na o Amerika ma le lalo lang. Ina ni te iwa halwa ia polkalame ia tau niukilia Iran. Ma fauna na ia la tau pomu niukilia. Ia po ni mea tau niukilia. E ono a whaina ile saunga le mua le lalo lang. Ia. E mauma e le tausanga o le utamatatua na luaile a se singa. Na luaile a se singa a mano a whaatasi I le atunu o Iran. Ia mai o mai le temi nei ma le nafo I reita. E le I maa wailava. Ia se mea tau niukilia. Wa a matauna ngau si e tutono Iran. Ia le la ufa mai le li pesiski. O kou ia le o lango mai a Amerika. E oi a mai kou suau. Arvesiti. O inga whea koe kia rua so whai fua Iran. O le menga ko ngofo ai o fua loke fua Iran ia. Le mea le watupu. O le ala ua ngofo. A le lai polo ngai kako. Ioe. Ai sea. A le ua lungar ka ua pingsi. Ioe. O le ua ke ia ua wha popo koi lungar ka ua pingsi. Ai le imas kako karango whaia. A mea I ngā fiola o fionga leli president. E anga I oe whaapangi pomu tono Iran. E lela wa so melo ma Iran polo kamale o ngā samira. E lela wa ki ngā inga uma koi malalangi ato. E tele nisi o tunu o lantu Europa. O lo o lantu te ena le wha ngā ina o lantu wa lau ele. E le fita Amerika. E ui, ina wasiliantu ma le tonu wafe mo na tupu le fita Amerika leo whameu wa awidantu e isa sa e tu tonu. E leo yeise tala I le teimi nei.
pe ono whaonga ina le malu si anga tau fita Amerika e oso wha iai le antonu o Iran. A kopule mealanga pe tūlau ele pe tu vai le fita Amerika I tono Iran o le kako kawa e le ai se vave uma o le ai ma o le kawa le suau ia o le ahalulu ngā le lang. Se hisi na o manatu wa e avelo fatu lau pele uana oe so alo fatia e moa lau pele uana Io whawhiwhianga mai le video records I le neivaing o lea Aoauli po le fob shop I le neivaing o lea so. Ma le pese ia masina io e la umana mea. E ka fiolai le masi ngai so le fisi manu o le po. Oh. Io na e toi apa I lo palankiki. Ia nga whaia si manu. Ia mi se le tau whantou tau le savili le fia nafi. Ia waki ia le ko fa no nga ko le piwa ka mo mi el mol plankiki. Ila ya nga el plankiki foi le wo umana ta fa le
mana tuana o pese mai level masino February wa ka kaunga ave ka ko prankeke ka ia uma ko February sa umaki ave ka ko prankeke ka ia lela wa sa apelila so fa longo ko ila valu nga po a wo so nga va wa ko mumu wale bana batula la patai ia po le tima inga po le tua lano e va ai ka ko prankeke ka ia wa or ka nga fianga o le menga ka wol fili io e fanfana uma ulu ola kongo mengi yo o prankeke le tamba fanfana ia o la tamba lulu ia mana tua o le tanto tino o le famia le foma o le mafanfano lo tino e tauna ia e le ai ma se mai foi lele o e a fainga i e pe o le FIFA ia e tauna tolu se fulu ma le fitu tikeri ia o le mafanga la nga e ke e afu ko il mo le meole i ma moe i e pole po le prankeke ai fa longa ku foi lele o le wa makanga ma ingi o a ia o ngai o ange fili i le manga i le mafanga ngai avantu lo tino ia i la to a wala ko fiki a we ko mingo ia mo le va fa ya tu lo no win ave le te va Fofogamua ni ya Aoauli a lenga e makwa io ki nganga ki arriva na ka re va luanga po o lo no wa tona fa isa fofonga i ka ko prankeke o isi foi prankeke tole o que masano wa luas fu mon kupu ka usanga ka ko prankeke ana fa pele ka ko prankeke va isi prankeke o ngai e tele na fa pa u i ka ko fa lo ia le jambo wa prankeke ka i luas fu ka ia pe luas fu montu ia e sui se prankeke o ngai ki nganga e vai ku le van ka ngasu ia ngai fa pele prankeke mor ka vanga prankeke va jalvan tulvanga le mau to mili vanga le Aoauli sina leo Jacinta ma fieta po mala fono ropanti lo manu vai el sungal fe ya fiu tanto ba de tua voilà au va le bolisio kama fo siosi talantaina va pe foye Ruth Liu o witness ma pusua io ia McDonald's e o ar ka wala McDonald's o wali a fore ma ko ngi vai ka so le ka un car pensing va tele ma futo mai nai fea e au setalia ele tanto polo ka lambe la kan fo ile ya o vi mora au kusum la inga nai sini te ele to le panyali anto ai mai li chile oi le to fa ya fiu tala pau ma lo so nga lu ma lo oi kasi le mea o enga wa pension ia ma lo le pension i ngi vai ka ia lele o to umai ma futo me le vai ngol to sanga o le famela va ngai America ia wa o ko i America e ia le ku o ko ngai fai ma winter o le siku ia ma kwale lo winter ia mi sia ka ko fia California ngai le winter ia le o le sipiko ia o le siku ia ngai fai ma winter le fa me wa ka spring o ko ia o sa o le so mo ngi o apeli ma sa lo spring fu kwa sa o le fai un le veso ai o le fai un vo le veso ni o le sa ni tu tanto ia mo ka ko daylight saving o longo winga o fele ki ele vai o ka ko ia nga e ki ikua o longo winga ka le lua le va veau o le asa o ile ko va sa o ka a vai ka ko lu va veau le sa aso nei ia ona to Italia o le July lua a wale la ko fa popo ko ili sikula e ke ko fa le ia ia na foto ai alwaile il falsa po le lo to tu ai a fa ele suia ia la wati ia male temio la wati esse le man ia le e mua il falsa ile ia sa ia ne tanto li popo mai lanta mai klein stetse van talavat anta banda saito finga ja, mauto mai nai Amerika. Wa tele ma to mai le radio Samoa. Ya baia tu e wa sau. Pa se mai o ke au. O te pa atali atu o te pa atali se e sau. E pa maolo nu malo hainga. Awane e fa
ngalo mai pizza o te moe I le po o te moe miti o kolinga alofa ia te oe malofa a moe moe te piwa tau wha tonu oe pāpea ai o le sa o lea tau le lea tau tino atu pea o tini pinga mena ele ai se ao mana roma tua wina aue vanga wese mala o ea o iai se pao sisi paapuna ai siso nga initi o moe I le umu po alunga I se pulua wese musu alofa ia te oe malofa a moe moe te piwe tau wha tonu oe paapea ai ole sa olea tau lea tau tino atu pea o tini pinga mena ele ai se ao mana loma Nopo I le tumatuma matata lau kitara solo la uva aia nga I le basa to mai nei o wanga o vai vai ai le nganga oi oi la Samoa oi la Samoa Samoa le ngalo moe apea ito no po ile tumu maa matata lau kitara pa solo lau paia nga I le basa to mai nei o wanga o vai vai ai le nganga oi oi la Samoa oi la Samoa Samoa le ngalo moe apea mai pele ole a o te a o lau I le basa ole ali e pule I meleke ne ingalo mai Samoa si o ta ele ai mana tua mai le au pase Sing Fofogamua na le RSA le fantu o le taulanga I Samoa o mai fia wa ai atu awa e saua fa a se mai I pea Christina Talvasa Malainga me le pone fan Talvantu le ringaingo la Aoauli fa before I TV Ioane Malainga I dai le fianga o no foa li I Samoa ala tofa ia tapu soma le ainga I le ringaingo la Aoauli mai anga luenga e oe fuala awala iai ia masinga lua mafanga voi le fa mai le anzoluku na yo momo talo sia yo milo ola se fai poi pova
si au paanga Pei o se rosa mumu Le pula fi mai pei o fetu E anga malu Na o e to atas O fili fili e le nei le lange a vea Tene au le lei Tene au le lei E fa pene E mata fia fia E winga tau sa fia O e lo sei e manongi Sao fili fili le fa maoni tau tau e le oti O au te unga SS Wale ai o e pei se perigi se selo au le lei tele O so e lo mimita Le mana e nai au fōlinga mana e tau talinga Sao lo tasi wasiva Tutu mai nai au fōlinga ai au e te ita Tene au le lei Tene au le lei E whawhene E mata fia fia E winga tau sa fia Talo sia ia umila ola Whatau nu se whai poi ponga O ka ua ova Le whati mali mai o nganu Whapena le tātau lo whatu o nang whai na avatu Avatu Tu mai la e siva siva Sua sa pangai le whatu lima tau Fio le pisa Ave ai oe mau mau moe Te pea oe i lo loa toi tō whai na oe Pesa mai Tene au le lei Tene au le lei Whapene E mata fia fia E winga tau sa fia Tene au le lei Tene au le lei E whapene E mata fia fia E winga tau sa fia Tene au le lei Tene au le lei Patal fatu se whapoponga o talafo o le Radio Samoa. Mo moatu I tala mai o le taua I Iran, wa ilo ai wa whaatateleina whetawinga. Wata wa mai de whaia o spainga ni tangata Israelu I le a ai o Taiazer I le West Bank. Wa mai ai titi mai peto o whātangata Palestina na manunu ai, ai whaamatala e tangata na wa aiale susunuina e tangata ia o whale e meise ta awale manofuanga tau whātoanga. Wo o le whātā lai le kālona le tau le kesi a Amerika, ma o whaeloa le CNN le whaaringa Trump I isi atunuu, ia saidi a lātou lava suau. Ma whaeloa di poti mai le au whaasaralaua Iran, se whaamatalanga me le presidente o Iran o Masoud Pezeshkian, e whaapea ua sauni rona atunuu e tau fia whetawinga, pe a whaia lātou te iloa le ale toi o swaia I lātou. O ripoti maata mai le 7 News a Australia lo ia lātou tu stala I se sae tu tonu o whaeloa I le telo me o whaela ngaina I te tonu o Iran ma lo o whaewa o pēo na tu I pomu e Amerika ma Israelu le laumua o Tehran. I le United Kingdom o le whaopopo atu wai ngā aua Britania I se sae tu tonu mo le tau atu whaasanga I a Iran. I le malanga atu le whailau tuse le puipuinga le atunuu I le whanga I Persia, wa ia whaeloa ai le atulanga, ma le a whaopopo au mo le puipuinga I Saudi Arabia, o Bahrain ma Kuwait, ma o le a whaumi foi le teimi mo le whaongaina o Typhoon Jets I Qatar. O le o whaeloa di pote le BBC o le tūlanga o Britania I le taua lea o le puipuinga, Defence, e ui o lo whaitio ina e Trump lea tūlanga. Saunua le pānemi o Keir Starmer e le toso ina ne whaamalosi Britania I le taua lea o lo whaia, a e whaawau pea o na whaia lana whesosoani ma le puipuinga mo ana paanga.
Iau se talia wa te ena le company le Queensland Rail, whaamtalanga i whapea ua taloka i whafotangata whaingaruenga mai no whanga i whaingaruenga ai, au whaiwhai te tele ai le mata upu i trains i Brisbane i le so, a mai se fōi o le au whaingaruenga le uni atoa i fōi ma le pūlenga le company. Na lapata i ane le company nisi o suinga te tele o le ai a mai se lava i leina e anga i Ipswich ma Cleveland ma lo whaonga ai pasi e sui ai trains. Whairua le ofisa siri o le Queensland Rail i le 9 News o mai ano whaamalulu le company i tangata whemalanga ai o no nei suinga e meise o whetau i tonu ma le mata upo e whaatatau le si i tanga o le penisini. Whai mai le ofisa siri o tau mawhai i le mawhai e ngatai e whai titia a whianga o nei suinga mō tangata whewai ma ua mai a whoi o nā ngai i le Fair Work i le asana na whi se tau mawhainga e tau whia ai solo te te pe i tai ele i manuia. Whai mai taru mai anuari sa whai ai pia whiutana inga le company ma le uni o tangata whaingaruenga pe i tai ua whaopopo pia leo whai o whaalinga o solo te te o le a whai a ua lato mawaina. O whai roa le 9 News whamtalanga mai le uni e leo i eise solo te te ua whai a ma o loo sa uni tangata whaingaruenga e anga i ngā ruenga a tai au i a wha wau le au unanga mo le wha o tangata i ngā ruenga ma le whanau i a onga. Pai mai a lātou o nisi tūlanga e ono a whiai le au unanga a tai au o lo o le whaitaria la lea a le whainga malo o Queensalani. O ta ua le ripoti na fuafua le uni e whaiasa ia sa i nisi o vaenga o le ngā ruenga pe ta iwa lapata i atu le Queensland Rail o so se tangata whainga ruenga e awai i esol te te o le ale maua umalo na tutongi. New Zealand le Asia le Minister le vai Papua New Zealand Winston Peters le atu kuki mo tala noanga ma le pāremia o le atu nu o Mark Brown. O se pepa o whaamtalanga me le ofisa o le Minister o ta wai o lea whainga malanga ua whaia i le mai o se whonutanga i le vao Peters ma Brown i au kilani le amatanga o le masina taruai. Whai mai le pepa o whaamtalanga o lo o whaua pia whiutana inga tau polkiki le vao tunu e lua i a whaamautuina le fō i au nisi o lui tau. O le malanga mulimuri a Peters i le atukuki o le lua whelua sulfaa, ma ua whairua le ripoti o le malanga lea le ri Minister i le atu motu e fōringa wātangi ai se tūlanga le rei o le so tanga whai o malo i le vā o atunu e lua, ma ua fuafua e toi tari wane i whanua Winston Peters i le aso atai ao. Ma le talamulimuli ni New Caledonia wa lipatia mai le whaita wafi o tangata wanga i ane mga ala o le atunu i le laumua no mea, au talatari ai se whawhinaunga po se debate a le parlemene o Wharani i Paris e whaatala noai le lumanai o le territory le o Wharani le Pasifika. Lipatia le Radio New Zealand pe amare lua whelima se lau sa whailua no lātou lango i le asosi ua whaingoa o le One Heart, One Voice le lātou te i le whai o se whainga pālota e whiri mai ei tū malo e tolu o New Caledonia e awhi ai tangata i le ito eno nofo i New Caledonia i lumatu o le awhipsarau i wawalu po o lātou tupu anga foi. Pai mai sa whaia se savali whire mui no mea e whaeloa atuai se whi au tā ua i whai pule o Wharania o lumana i aile debate. Pai mai le maua tangata sa wawali o lono winga e fōringa ua ave e sea lātou wai a tatau. Ma le a whaia ia whai pule i Wharani le tonu mō lātou. Ma fōringa o le a whaongani u Caledonia e mauainia lātou whamunianga. A whaia le mawaso lātou marienga e au lawa na tuu mai tangata New Caledonia lātou te whaia le whai unga. O se tūlanga wha maina i le wha temokalasi ia mai le tupu i seisi lava vaenga o le larolangi e pei o na whinau mai ai i lātou wia. Tala ia le video sa momo lau wha whonga mai le nei aso wha soifua ia. Rawa whawhungale turu i sau tautungana o tātou tala i vai whanua mai le Pasifika ma le lololangi pe o le tāpareina ma whunga dātu i le whalatua i a Miriama la la toa pobare a whaina e misia o le am whaionei tō whunga i le tulai wha i le whiawhidei. Mo te miringa talavantu se ia sa ne livi pinianta ma le ainga o le mahutu mai i le tātou tautua i le rifo i vai ngolaso ma noali i le au solo mano foi ia le tawa tai tāsia o le daimaru ia me umai le dafo i tū ia o lo o mafuta mai ai. Mo te miringa talavantu i mātua langa te leo le whana wa onga le watu ua onga o le nei fo ia so lulu toi tas ia le aso ali tomaiti i o e koe kasi ale aso
ia ona e whape foilea e ua amu ia mātou ia o le ua mako malolo ia o ngā koe ngasu foilea o le whale i le lua vai aso lea o lo lumana i nei ata maiti ia le lei a mai lea onga le dei aso sa e kama le lei sa e teine le lei sa e usta i lo whaia onga ia le lei wha maule lo fuspa tono le ta vale la tomu i le ainga ia fesoso ani na i o mantua ta pena le fale fufuru ipu makeu ngau le tanga mea makufa le kanga mea ai le ngau fola ia le ilu mor potumano lo ari kamai ia le lei fai mali le usa o e le usunga le amta vale le ringa ngo le Aoauli langa ia tu ai ngolo family mai ala venga le tanto talo le tau mo le somla so anta mo au kilani ma Samoa e pe ora with mai le official vai tau mo lo si la fia ola so fa mai awa mai ono yena you wanga e fiolo mai taimi le Aoauli kilia mai le fia na nei so vili angi mai le so mai le tu i sa sai ola ma fa mo au kilani le so e lus maltasi tikeri ya ole ma lui le po ana nei se fulu ma le tolu tikeri ala ngoto le la ile sfulu fitu bidu te ai le fitu ile po ana nei ala vengola so antai ya ole ava bele ono so ane le la ile famidu te ai le afo le fitu ile tai au o me a wo ni sino fanga kilia mai temi la Aoauli o so vili mai le tu i sai jalo vanto ilole ile di vango la so ya inga wo me masani lo mafuta mai Samoa lungo le tasi ono tesi ma le tasi famo Ole dan foi te faula ina la speaker Bluetooth mai la telefoni lunga ole tune in app ale radio Samoa ya ole venga de ile tanto talo le tamu Samoa e pe ona una mai le official ole vai tau winga ole tau o se vai ngapa tuplo io pe ma mal e ole to pe lunga Samoa mai au mai ti munga fa pe wile ma fain tili a fia ila tro ini se tini la patainga mo timu ko mamafa lo fa malo si pe mo lau fu uma o Samoa la patainga mo lo longa lo fa malo si pe mo vaita fe uma mano fuanga mo la no ya fia no fie o le venga mo le somo Samoa ta absoloi timu ma mamafa ini se tini fa pe wila ma fain tili e ona ma lo si le fa tau so vili timu nga mamafa o le venga mo ata ya ole ato ulu va solo timu ini si no fuanga tulangana pe ni winga all the time we le so so if me la so anta mo au kilani ma Samoa e fa ia fu fuanga ole ni ya so lulu la so momua ole masina o APR 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Walter VLT. Fa apaleni ai lau va alele awane ia fa atali le talo fa ban o ai le tali va ele fe ela le ta ami yo ane I tipu ai o se fa la lave e va mai o e awale popole se tu malo ale fe e amole lue o se mo I se o va e se lue tu ai lue lo ile fe e tu e lue ma e tene mai ile pese tu lue ale via de ole fe ele to fire foi fe esa utala le anga etele I mawaina la umai le sa nganga ngaina ono saila ya lo loto ta eva veva lo ile fale olo mai su e mai se tala fa e va sa mai lunga lue le yo se moi se ova e se lue tu va lue lo ile fe tu lue ma e tene mai ile pese tu lue mete via le fe e fa solo se le mai la hanele ala tele se ualo olengi malenga wale lo pe ai se ai kamai lo amale longo fe e pala le ua poco fa amaku mai lo o se
Whakifianga mai Walter la ulu tonu vasai le divaingo la uli na o se fulu ma le tolu minute o te ainele in July tolu wa feo le vatoe ma tamai le tautua wha wa le radio Samoa le divaingo la uli fa ntal vantu lau sunga e bo la wa fionga fo i mano le soi fu maruia ma le dangi ma polo kalami o le uli ma Fofogamua se i le in July fa i le afia fidei toe fa malo atuai ma fa ntal vantu ma tua langa te leo avata vale ma le fana wa ngole wa anga i tufo ya ingolo fa mai le divaingo la uli va ya ne la tu fu si pa ma una fai fuori scamiki le menga ku pore pisari jamaiti le lento no le fale su yo fa onga ma onu sa to ya le so onga ona fa ma tu le se tama to malo lo to we lava i le si lo va ya so le lo lumba nei e mo tum dei oni sine o tanto fa pitoa o lo fa nga solo e le tautua mala unanga le casa beds and appliances e pe ona fa la lo mai le rifo i vainga o le Aoauli. O antanto whapitoa mo le vaitau o le eseta mua o le Casa o Tauhuhu Manager Special. O le ele tanto whapitoa leo le TV, Smart TV, fitu lima inisi lona lautele. El watu fantasima le JBL on the go speaker, lua on the microphone, salona winga, e vai eile lua karaoke malelo matua. Na o le tolu sfulua tala le pimeni ile vayaso tolu nua tala le pimeni ile vayaso e mauai ia lau Smart TV na o fitu lima inisi lona lau tele ia male JBL speaker on the go e lua ona mics e ke lupe pese ia ulu malelo matua ma fa madantu ai fo yaso whatever e langa te leolo ia TV ese mai le fan tolu inisi lima se fulu lima ono lima valu lima inisi te mo umai dale au nanga lea le Casa Beds and Appliances e langa te leo tele isi sizes o tato speaker Bluetooth falling to aingo le JBL ma wireless speakers ia te mo uma lava ina e lona la lai o te huhu maisi ona la lai uma ta wantu Failo yena e whafonga le radio Samoa e le dei wha abitoa e ona maua fua atu leo lau me alofa ole e senta o le dei wha abitoa e muta lona wha ngaina e lea soru o le vai sopo le aso fitu o le masina o APR. Ona tantou se atu ai le wha abitoa mo moenga o le iai le tantou solid bunk bed ia e to lua e momoe le pito i lalo ma le to tasi le pito i lunga moenga fo i lele ia e lalo lesi ai piko i lunga lesi kangaka i lunga le pito i lunga o le moenga le ia ngā wei sila fiele meka o le bunk bed e i malona whaistipu voi lele ke pe ai i lunga e au ngā tele mo whanau e alo antu la le tanto solid bunk bed ia malona whaamalu i le da o le se fulu iwa tala i le verso se fulu iwa tala i le verso o le le tanto 5-piece queen bedroom suite ia e alo antu ai ia le tall boy o le pusa tu ia o le dresser malona whaata ia po le pusa tu le i malona whaata vui lele e whaafonga ai le la wao le lo makua e mai le lu se fulu male ono tala i le vaiaso lua ono tala i le vaiaso o lo iei fo isi an tātou whaapitoa e nisi o bunk bed solo iei tono le whale o loa e whaamuta le tātou whaapitoa na i le vaias fau i lo nā so lua o le so fitu leo le masino APR whailo iei ne whaafonga i le radio Samoa i te maua i le whaapitoa se atu le tātou seti mo le potu malo lo o le lounge suite set o le i le tātou no fua tolu ma le no fua lua ia mai le se fulu tasi tala i le veiaso se fulu tasi tala i le veiaso ia po o le se seti no fua o le no fua tolu ma no fua single se lua o kama ia me whaionga wha alonoa i luma au be recliner mai le se fulu iwa tala i le veiaso maua i lau seti no fua na no fua tolu ma no fua single se lua o lo iei fo i le seti no fua no fua tolu no fua lua ia mana no fua tasi recliner ia malakona lounge suite iona size ese wala ulole oval se lau lua lima whavalu oval se lau lua lima whavalu o milatasi e mauai nisi wha matalanga
ia o le afo whaapitoa ia e te mau e lunga le tātou telefoni da. Le ia tātou telefoni fi avea i o le tuainga o le Samsung S26 e 5 camera malona pen. Ia anto ai fo ila ma le Samsung Watch. Ile na o le tolu se fulu ono tala i le viaso. Tolu ono tala i le viaso e mau e lau telefoni fo wau le tuainga o le Samsung S26 Ultra e al wantu ai ia malona Samsung Watch i le tautua le casa beds and appliances. Whailo i fa whakona radio Samoa e mau fuai iau ia buds o le cover ia ma le screen protector. E le tautua mala unanga da le sunga le nipule a Vikash ia ma le casa beds. O le si antanto whaapitoa o le iPhone deal. Al wantu le iPhone 17 ia ma le Apple iPad e na o le lusfulu iwa tala e le pimbeni i le vaiaso lua iwa tala e le vaiaso maua i lau iPhone 17 ia ma le iPad. Vai lo i ne whakona radio Samoa maua fuai ia lau free phone cover o le screen protector ma le earbud. Oka, makua kiri ngā maumia. Ia ma le whaapitolon 5 o lewa ia tātou pusa aisa tū ma masini tāla vlava. Masini tala vlava se fulu kilo kalama maile se fulu fan tala ile vayaso o pusa isa tu maile se fulu lua tala ile vayaso e telemano noa i easy sizes ese te maua i to tonu ole awa nanga le casa beds ole nei tau whaapitoa e mo ilantou na o ilantou e whaafunga ile Radio Samoa loro winga e anga i o tau iei e whaafunga le Radio Samoa. Ja, talia ia tātou wins quotes, ia tasi le 5 tuksanga, ia le kako warranty. E modisi whamtalanga fio de daile whawhitu wha Great South Rodeo Tahu, au tawhatono le KFC, ia pe angai i Nai Henderson, i le tolu fitu iwa Great North Road i Henderson, au tawhatono lavo le rock shop, ia malelala fau i pori rua i Wellingtone, i le tuantusi leo le tasi, Searleby Place i Porirua au tawhane o le wins male countdown. Matala mai lea sanga fuele Australia iwa le tau nga i le afo le 5 i le fiafi e o la stona i mela sama i le fulu tau nga i le wha le fiafi. Morisi wa mtalanga wala au le ovalu se lau lua 5 whavalu ovalu se lau lua 5 whavalu. E o nisi daun tātou whaapitoa e pe ona mai lea le tautumala unangana a le casa beds and appliances i le ringva hango la Aoauli mo lau whaafofonga. Radio Samoa tasilima i batolu amo Radio Samoa tasilima i batolu Fatalo fanto ia line grandchildren ia Aoauli sina o lia mai melepone i Australia le uso ia pasa. E balumana i tā liu o le mafuto mai fo i le rivainga o le tātou tautua. Musika moli ele whanau i ahinga lo whamri mai. Ia whai ei pena watu malana apia onga. E whai ei langa homework i le whale pe o laia o ngai le kes. Ile mauta Olo utama Olo utama Sota o mau Ile mauta Oh yeah Fia Fia Ile meuma Ile mauta Olo utama Olo utama Ele meuma Ile mauta Oh yeah Fia
Malta. Olo, olo, otama. Olo, olo, otama. Salta, oh, ma, ile, Malta. Oh, yeah, let fia. Fia, fia. Oh, yeah, let fia. Fia, fia. Oh, yeah, let fia. Fia. Ele, mea uma. Ile, Malta. Olo, olo, tama. Olo, tama. Ele, mea uma. Ile, Malta. Oh, yeah, let fia. Fia, fia. Oh, yeah, let fia. Fia, fia. Oh, yeah, let fia. Fia. Come and go with me to my father's house. To my father's house. To my father's house. Come and go. Everything's alright in my father's house. Where there is joy. Where there is joy. Where there is joy. I was walking through the valley, shadows on my back, heart full of questions, faith under attack. Bills stack high, friends act strange, storms in my life feel the wind and the rain. But I heard a voice say, child, don't you worry, peace in the middle of the rush and the hurry. Door wide open, love never runs out. Step through the word, that's what faith's about. Prodigal child, but he welcomed me home. Put a ring on my hand, said you're never alone. Table set heavy with mercy and grace. Tears wiped clean when I look at his face. Everything is alright in my father's house. No more fear, no doubt. We gon' sing it loud. Everything is alright in my father's house. Praise poured out. Let me hear you shout. Everything's alright in my father's house. In my father's house. In my father's house. Everything's alright in my father's house. Where there is joy. Where there is joy. Where there is joy. Joy. DJ Magic. Let go. Let go. Hey, what's happening? Oh, hey, what's happening? Hey, what's happening? We drink tonight, girl. DJ Magic.
Shit up for no, kill him with tar, yo, limit to love. I feel no pillow for fat mountain, person go na. Bowling up for Yasakele, Kalwasuma. So kill Sammy, you enough come out in Bungala. Get a Kalakaba, you let him bungo. But little kind of sorry about not bungo. So by you pick, I could not pay you out of far. But I go to my father, I come on a Galoya. Bakula in a buka, Kelomaya Ika. This world was silent when go feel the Polonga. So come afa, no galala. Well, my petting masula, you know, Sabi, oh, Mama, oh, to Tawasa.
le si whawhiwhianga sui whiwhiloi mo e le rivaenga o le Aoauli langa i atu i ainga e le tuaioa o ngā ale whanau le rifo i a solulu. O la so momu o le rimasina o APR lua afe lua se fulu maleono. O la so fui nei whaingoi nisi o la so i tau whawalea. O ke le lo lape i se siwa whawalea ina o e le nei a so mua APR. O le se singa o le mole meo le whawalea fui le pālangi ma le Samoa. O le pālangi a whailang kau whawalea a kai le spālang. A whawalea e le si Samoa le aso tau whawalea le. E umai fo i o wheo a iei marima. O zionga ponga ngau kako. E vanku le aso e sa kaunga whaingo. E o le aso whai me mali. A whapea o ngā wā oso i malo le fia i sis. Ia o sa, le ango le aso le ngi o le aso tau whawalea. E whapea ka haringi o langa. I whi tangata e o mai o tanto o langa. E o mai pi o le mamo e whi le. E whamai mama. E ki longo fia whorga kai sapu. O lai e sele anganga lea leina sang. E toi ngā tangata hui le o nai alu antu ia toi. Ia mawhai aku kala o paima la whai mawhamai mama. Ianga e se e akua iale o oe ia ma e alu wakua ila vargamea. Malou leilo o kangaka ia ke rua whai akala. O laua fo i mai eile ula lea la fo i sa whai au kala i o malawaeng. E kusala wale kongia lo malanga i kala fui o. Ia le lau sola mai lo e sau ia oi. Ia le sau no le whai aku ia ki o le ngei malanga le anga le ama le a. Ai wha umal wha makalanga ai wha mai. Ia la sau lima sfuru ngā si iau whaongama. E koe maua kua le vai sfou le maua ele upe. O fia vai e sofou ngā wa e whakarikari. Ia bo le ngā e kere ia iau kala a le ngare umau i. Alu koe lau yo. Lau yo whai e o ele ama le ama le. Ia e whai keke kamanga. Ia e vai e koe makua o keia. A o kua aku. Ia e ngā le ai al solo muli le me mua.
done, what you done, my baby. Look what you done, my baby. Look what you done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Vince Foster was appointed by President Bill Clinton to a high position in the United States government. But tragically, not long after he achieved this success, Foster reportedly committed suicide on July 20th, 1993. Just 8 weeks before he killed himself, Foster had been asked to be the speaker to the graduating class of a law school. This is part of the speech to those graduates and new lawyers. Remember that no one has ever said on their deathbed, "I wish I had spent more time at the office." Balance wisely your professional life and your family life. If you are fortunate to have children, your children will grow up and be gone before you know it. I can testify it is true. God allows us only so many opportunities with our children to read a story, go fishing, play ball, and say our prayers together. Try not to miss even one of them. Now, after Vince Foster's tragic death, his wise advice to us fathers and mothers continues to speak to us, especially if we've failed to spend the time we should with our children. So while you're climbing the ladder of success, don't forget your own family and leave them behind. Those years with your children will be gone in a heartbeat. We need to do whatever it takes to grab those important, precious moments with our kids, even if it requires changing jobs, getting a smaller house, or turning down a promotion, an opportunity for a lot more money. No job is worth it if it means you'll spend less time with your children. No money, power, or popularity is worth losing your kids. You and I were created to work and produce in life, and there's no work more important than the work of training and raising children to become mature, successful, good human beings. So don't fail in your life's work because you're too busy making a living. Make a life with your children who will carry on your life's work long after you're gone. Loving and teaching your children is the most important work you'll ever do and the greatest success you can ever have. So why not ask Jesus to forgive you for your failures as a parent? Then ask Him every day to help you know and do what will help your kids to become all He created them to be. Just think a minute. Fiole talalele Sautao aidei Olena foa fiole talalele Sautao aidei Hallelujah Olena foa fiole talalele Sautao aidei Sautao 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 aidei Ele aloa I se tangata fire
se fai o toma fai tangata fai tangata fai tangata o se fai o toma fai tangata pe ape tocce mule etea pe ape tocce mule etea pe ape tocce mule etea o se fai o toma fai tangata pe ape tocce mule etea fai taule just fai amata taule so much fai taule just fai amata taule so much ona tupu aile ona tupu aile ona tupu aile fai taule just fai amata taule so much ona tupu aile alangale si fofonga ole mamo e fapole pongi sapo fea oiai alla aui mamo e uale iloa wa mama o mai lele ole o mamo au mai totonu au mai totonu au mai totonu male sala au mai totonu ya Yesu Supermali na sunga ya wino I le ringaingo la Aoauli tu Francia leo de tele na vi inga o le tua ye pe o na tantu langina e le vai tau fo I o le a o ngā susa ia ma le a o ngā le whaiwhea taurunga tuai le polokalamena o le think a minute mo e ma o le rivai o le aso I na o toi fitu minute o le tale o le tula e wha All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu Wa taurunga tuina ma le tautumo I Samoa I le reia sololo le aso mo mone o APR le asingana o le tautamali I le tātu mautanga I e potoa le tautai e le taimi e sasi e lana wa ai taite atu le tualo tau soifu o le mantu wala antai au Pelo ia I lunga o le polokalami o le fia mai I le tulai se fulu le tai au antai au Te pera mai le sao le fionga ia le antu sa vea e pa mai a tala mai I turo le Pasifika ma le langi le fifdei mai a Miriama ma ngalo iso leo lo titi whaitama maruia le fiafi ma le tua au whala au soifu Tolo ipatautu Male penisula mai molino Le taitu pito ia pia Sio utaulanga manaya Efe pula mai le sau O ata uma o fetu o le lani E sulungi ia umasia uhani A o masa vali vali Le masina se I esu sulu Ia Samoa no uatulu Se I fai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata lato tulele A umae mane ilano ole niu Na oa umasi a umele Ele mafai hanga ona ngalo Le tape tape mali o vai singa
Se Yesu solo Ya Samoa lo uatulu Se ifai mafia fianga Ye banga atene patama Olo sisiva ai mapepese